Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Dios te bendiga, iglesia, en esta preciosa noche. God bless you, church, in this precious night. Dios te bendiga más. God bless you more. Dios te bendiga más. God bless you more. Gloria a Dios. Glory to God. Y me gozo porque es un privilegio I rejoice because it's a privilege estar en esta noche aquí to be tonight here en la casa de Dios. in the house of the Lord. Qué mejor lugar para estar, What better place to be, donde Jehová envía bendición y vida eterna. where Jehovah sent blessings and eternal life. Y qué bueno es que la misericordia de Dios nos ha alcanzado hoy. And how good is that the mercy of the Lord has reached us today. Yo me gozo porque cuando yo llego a la casa de Dios y salgo, I rejoice because when I arrive to the house of the Lord and I go out, sale otra persona. another person comes out. Todos los días que vengo a la casa de Dios, salgo con algo diferente, me lleno de la presencia de Dios. Every time that I come to the house of the Lord, I fill up and I come a different person. Porque antes de entrar, gracias. Because before I enter, thank you. Le pido a Dios que me llene porque necesito ser llenada de su Because presencia. I ask the Lord to fill me up because I need to fill up of His presence. Y enviamos una palabra de bendición y saludos a todos los pastores We send a word of blessing and greetings to all the pastors que nos sintonizan de diferentes estados y países. that they're watching us through different states and countries. Y quiero que te pongas sobre tus pies y tomes tu Biblia And I want you to really stand up quickly and take your Bible y la abras en el libro de Juan y En- te detengas en el capítulo 17. and open it on the book of John and stop on chapter 17, Verso 20. verse 20. Juan 17, 20. 17:20. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the word we read it on the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Mas no ruego solamente por estos, But I'm not only begging for this, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, but for those that have believed in me and for the word of them. para que todos sean uno, For all become one, como tú, like you, oh Padre, O Father, en mí in me y yo en ti. and I in you, Que también ellos sean uno en nosotros, that they also be one in us, para que el mundo crea que tú me enviaste. so the world believe that you have sent me. La gloria que me diste, The glory you have given me, yo les he dado, I have given to them, para que sean uno, so they become one, así como nosotros somos uno, like we are all one, yo en ellos I in them y tú en mí, and you and me, para que sean perfectos en unidad, so they can be perfect in unity, para que el mundo conozca que tú me enviaste so the world knows that you have sent me y que lo has amado and that you have loved me, a ellos como tú también a mí me has amado. like you love them and you love me. Padre, Father, aquello que me has dado, that you have given me, quiero que donde yo estoy, wherever I am, también ellos estén conmigo, they are also with me, para que vean mi gloria que me has dado, so they can see the glory that you have given me. porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Because you have loved me before the foundation of the world. Padre justo, Justice, Father, el mundo no te ha conocido, the world has not known you, pero yo te he conocido. but I know you. Y estos han conocido que tú me enviaste. And these know that you have sent me. Y les he dado a conocer tu nombre. And I have let them know your name. Y le daré a conocer aún, And I will let them know para que el amor con que me has amado for what the love that you have loved me esté en ellos be in them y yo en ellos. and I in them. Oremos. Let's pray.
Señor, en esta noche te damos gracias. Father, tonight we give you thank you. Gracias porque tú estás en este precioso lugar. Thank you because you're in this beautiful day. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Gracias por tu Espíritu Santo. Thank you for your Holy Spirit. Gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche. Thank you for what you're doing tonight. Gracias porque tú vas a hablar a tu pueblo. Thank you because you're going to speak to your people. Mira esta palabra que va a ser expuesta. Look to this word that's going to be exposed. Quítame a mí y ponte tú. Remove me and put yourself. Que sea palabra guiada del cielo, de tu espíritu. That it's a word guided by heaven, by your spirit. Porque soy un instrumento en tus manos. Because I'm an instrument in your hands. Pero yo vengo atando y reprendiendo. But I'm binding and canceling. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Toda oposición del maligno. Every opposition Todo of lo the que evil. el diablo quiera interponer. Everything that the devil wants to interpose. Lo reprendo en el nombre de Jesús. I rebuke it in the name of Jesus. Y declaro tu bendición una vez más en este lugar. And I declare your blessing one more time in this place. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Puedes Amen and sentarte. amen. You may be seated. Un labrador anciano A Labrador, a handyman elder. tenía varios hijos. He had several kids. Pero estos hijos, entre ellos, los hermanos, no se llevaban bien. But between the kids, one of them, they were not good between each other. Constantemente estaban discutiendo unos con otros. Constantly, they were arguing each another. Y un día este padre los llama One time, their parents call him y les dice, and tell him. necesito que cada uno de ustedes salga a buscar una vara. And then he told him, I need everyone to go outside and look for a stick. Cada uno de ellos siguió la orientación que su padre le dio. So each one of them followed the orientation that the father gave them. Cuando regresaron cada uno con sus varas, When they came back with their sticks, el padre tomó todas las varas the father took all of the sticks e hizo una canasta, un paquete. and he did a basket, a package. Lo cerró. He closed it. Después de haberlo cerrado, After he closed it, llamó a los hijos he called the kids y le dijo, and told them, necesito I need que alguno de ustedes me abra este paquete que hice. one of you to open this package that I just closed. Enseguida ellos corrieron a donde estaba el paquete hecho para desatarlo, Suddenly they start running against the package to go and untie it. pero ninguno pudo desatarlo. But nobody was able to untie it. Este padre This father, fue a donde estaba ellos, he went where the kids were, cogió la cuerda con lo que lo había atado y lo desató. he grabbed the rope with which he used to tie the stick and he untied it. Y le dijo, hijos míos, He told him, my child, así como ustedes no pudieron desatar este paquete, the same way you were not able to untie this package, es necesario que ustedes permanezcan unidos. it's necessary to you maintain united. Tomó las varas He took the sticks, y las comenzó a quebrar. he started to breaking them down. Le dijo, cuando hay divisiones, When there's division, he said, el enemigo viene the enemy comes a destruir todo lo que hay. to destroy everything that's in it. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Y en esta noche te voy a estar tratando bajo el tema, Tonight I'm going to be speaking about the topic, unidos somos más fuertes. united we're more strong. Quiero que le Hallelujah. digas al vecino que tienes a tu lado, unidos Tell to your somos más neighborhood, fuertes. united we're more strong. Se lo puedes decir al que tienes detrás, unidos somos más fuertes. You can say the person behind you, united we're more strong. Y hay una palabra que para entenderla profundamente, There's a word to understand it deeply. tenemos que verla aplicada como Jesús la ve y la aplica. We gotta understand it like Jesus applied and understand it. Y esta palabra es la unidad. And this word is the unity. La unidad es un vínculo Unity is a word que no se puede romper, que está unido. that you cannot break it down, that it's united. No se puede separar ni dividir. You cannot split it or divide it. Es una herramienta poderosa It's a powerful tool para lograr objetivos y metas. to reach objectives and goals. La unidad genera poder. Unity gives power.
La unidad es una fortaleza para las adversidades. Unity is a strength for the adversities. Y la unidad refleja la gloria de Dios. And unity show up the glory of God. Amen. ¿Qué sucede cuando hay un reino o un país dividido? What happened where a kingdom or a country is divided? Se destruye. It gets destroyed. ¿Por qué? Why? Porque no hay una unidad. Because there's no unity. Asimismo pasa en las The iglesias. same way happens on churches. Cuando no hay unidad, todo es destruido. When there's no unity, everything is destroyed. También pasa en los hogares. It also happens at homes. Cuando no hay unidad, se destruyen de igual manera. When there's no unity, they destroy the same way. Y en muchos hogares, And in many houses, cada integrante de la familia tiene un propósito diferente. every sibling has a different purpose. El esposo piensa de una manera, la esposa de otra. Husband think one way and the wife thinks another way. Los dos pueden coincidir en algún propósito. They might coincidence in some purpose, Y eso no es malo. and that's not bad. Porque como ser humano tenemos metas, cada uno independientemente. Because as a human being, we all have goals independently. Ahora, Now, lo que no está bien es que no se ayuden y que no estén unidos a lograrlo y nunca lo puedan lograr. what is not good is that they're not united to reach and to do it for a good. En la educación de nuestros hijos también es importante la unidad, The education of our child is really important in the unity. porque esto brinda una estabilidad emocional y afectiva a nuestros Because this hijos. gives an established and an effective comfort to our kids. Hay and una security. confianza, se crea un respeto, el There's a amor. trust, there's a respect, there's a love. Y creo que criar a nuestros hijos es una de las responsabilidades más grandes que tenemos hoy en día como And I padres. guess one of the biggest responsibility as parents we have is to raise our child. Y aún más cuando somos hijos de Dios. And more when we're childs of God. Fíjese hasta qué punto es importante la unidad. See unto what point it's important the unity. Que hasta Satanás, que es malo y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, That even Satan that is bad and that the Lord rebuke him in the name of Jesus. trabaja en unidad. That he works in unity. Porque Él sabe que la unidad genera fuerza. Because he knows that unity generates strength. Porque Él sabe que genera la presencia de Dios en la iglesia. Because he knows that generates strength in the house of the Lord. Y donde el fuego del Espíritu Santo está. And where the fire of the Holy Spirit is. Por eso quiere promover en la iglesia que haya una división, That's why he wants to promote division in the churches. que no haya unidad, That there's no unity. porque sabe el propósito que hay cuando hay un pueblo unido. Because he knows the purpose when there's a united people. Jesucristo, Jesus Christ, cuando estaba en la tierra como hombre, when he was on earth as a man, oraba por la unidad de los discípulos. he was praying for the unity of the disciples. Y él decía, And he said, y ya yo no estoy en el mundo, and not longer I'm in the world, mas estos están en el mundo but these ones are in the world, y yo voy a ti, and I'm going to you. Padre Santo, Holy Father, a lo que me has dado, what you have given me, guárdalos en tu nombre, save them in your name, para que sean uno, so they become one, así como nosotros somos uno. like we are one. Yo en ellos y tú en mí, I in them and you in me, para que sean perfectos en unidad. so they can be perfect in unity. Si lees detalladamente If you read detailedly esta oración que Jesús hizo, this prayer that Jesus made, te das cuenta que hay una gran preocupación por él. you acknowledge that there's a big worry from him. En el tono en que hace Jesús este ruego. In the tone of voice that Jesus made this begging. Si prestas atención, Jesús no estaba orando If you see Jesus, if you put attention, Jesus was not praying. para que hubiera éxito, para que todo estuviera bien, So there was success or everything was fine. para que no nos falte el dinero, So we don't lack of money. para que siempre tengamos trabajo. So we always have work. Jesús oraba para que sean uno, Jesus was praying so all them were one.
Jesús vino a este mundo con un objetivo principal. Jesus came with an objective to the world. Y todos sabemos cuál es este gran objetivo. And everyone knows what was this objective. Y es salvar a la humanidad. And it's to save humanity. Y para lograrlo, And to reach it, Jesús necesitó milagros y prodigios Jesus needed miracles and prodigals y señales, and signs, los cuales jugaban un papel importante en su ministerio terrenal. in which they were playing an important paper in the terrestrial places that he was here. Pero Jesús también necesitó un equipo But he also needed of a team. que estuviera perfecto en unidad, But to be perfect in unity, que estuviera unido to be united, para poder lograr lo que hizo. to be able to reach what he was able to reach. Hoy más que nunca Now than ever, necesitamos entender que la iglesia tiene que estar unida. we gotta understand that churches gotta be united more than ever. No fuimos llamados a pensar de maneras diferentes, We were not called to be thinking in a different way, ni como uno quiere. neither like we wanted to be thinking. Fuimos llamados a pensar como Cristo piensa. We were called to think like Christ wants we to think. Tenemos un modelo perfecto We have a perfect model a imitar, to imitate. y es Cristo la cabeza de And la it's iglesia. Christ, the head of the house, of the Hay church. muchos que quieren ser cabeza, Many of them want to become a head, pero ese lugar solamente le corresponde a uno, but that place only belongs to one, y es a Jesús, and it's to Jesus. el que fue azotado en la cruz del That Calvario, was beaten on the cross of the Calvary, el que llevó todas nuestras dolencias, nuestros who pecados, took all the pains and all our sins, el que cargó con la corona de espina, who carried with the crowns of spines, con su cruz, with his cross, el que clavaron los clavos en sus manos. that one that was nails his hands and feet. Ese es el único Cristo que es la cabeza de la That's the iglesia. only Christ, head of the church. Aunque cada cristiano fue llamado para hacer una función diferente, Even though every Christian was called to do a different function, esa actividad, esa función que Dios nos da, that activity or that function that God gives us, tenemos que hacerla de la mejor manera posible, we gotta do it the best way possible, porque Dios nos las ha delegado. because God has given us to us. Si te la dio fue porque te capacitó, If He gave it to you because He felt you capable, te preparó, because He prepared you, te vio apto porque tú la podías hacer. He saw you capable to do it because He thought you were gonna be able to do it. Una persona que nace de nuevo A person that born again en Jesús in Jesus, y quiere conocer la voluntad de Jesús, and he wants to know the will of God. ¿cómo sabe cuál es la voluntad de Jesús? How do I know which is the will of God? A través de la palabra de Dios. Through the Word of God. Por eso es importante que cada uno de nosotros leamos las escrituras. That's why it's really important so we can read the Word of God. Porque allí es donde está reflejada la voluntad de Dios para 'Cause there is nosotros, para la reflected iglesia. the will of God and the will of for the church. Lo que nos permite conocer el corazón de Dios está aquí plasmado. What permits us to know the heart of the Lord, it's here written in the Word. Y esta oración que hace Jesús And this prayer that the Lord is making, es hermosa y profunda. it's really beautiful and deeply. Y mire si es importante que la iglesia esté unida. Look how important it is that the church to be united. Que hay 4 puntos importantes That there's 4 important points que tenemos nosotros los cristianos that we have, we the Christians, para estar unidos. to be united. Escuche bien. Listen well. Tenemos un mismo Padre, We have a same Father, que es nuestro Dios. that is our God. Tenemos un mismo Salvador, We have a same Savior, a nuestro Señor Jesucristo. our Lord Jesus Christ. Hemos sido bautizados con el mismo Espíritu, We have been baptized with the same Spirit, el Espíritu Santo the de Dios. Holy Spirit of God. Y pertenecemos a un mismo cuerpo, And we belong to a same body, el cuerpo de Cristo. the body of Christ. 4 aspectos importantes 4 different aspects que nos deben de tener unidos como that gotta iglesia. keep us together, united as a church. Dios anhela que seamos uno como Él es uno.
God cries out that we to become one like He's one with us. Que haya una unidad perfecta That entre there's nosotros. a perfect unity in between us. Es el deseo de Dios. It's the En la- desire of God. Pero en la tierra es un poco difícil But on earth it's really a little bit difficult porque todos somos imperfectos. because we are all imperfect. Y lo que siempre tratamos de hacer va a estar rayado por la imperfección. And doesn't matter how many times we try to do it, it's going to be scratched already by the imperfection. Pero es importante que cuando lo hagamos bien. It's really important that when we do it well. Y en ocasiones no vemos la iglesia unida, And in occasions we don't see the church united. pero debemos procurar por buscar la iglesia unida que Jesús quiere. But we got to try to look for the church that the Lord is looking for. En cuanto nos sea posible a nuestro In alcance. it which is possible to our richness. Y si comenzamos a revisar las escrituras, And if we start searching the scriptures, nos damos cuenta que desde el principio we acknowledge that from the beginning, el deseo de Dios es la unidad. the desire of God is the unity. Y creó al hombre And He created the man, para que tenga comunión con él. so He had communion with Him. Génesis 1:27 nos dice, Genesis 1:27 says, y creó Dios al hombre a su imagen. the Lord created the man to His image. A imagen de Dios lo creó. The image of God He created. Varón y hembra los creó. Man and women He created. ¿Con qué objetivo creó Dios al hombre? With what objective did the Lord create the man? Para que pueda relacionarse con Dios. So he can be related with God. Para que tenga una comunión con Dios. So he had a communion with God. Para que el hombre pueda estar unido a Dios. So the man can be united to the Lord. Para que pueda depender totalmente de Dios. So he can depend completely from the Lord. Pero también creó a la ayuda idónea a But Eva. He's also create the ideal help. Para que los dos tengan una unidad. So both of them, they can have a unity. En el huerto vemos que hay una comunión, hay una unidad, hubo una unidad entre In the ellos. garden, we see that there was a unity in between the two of them. Pero también le da a otras personas para que se comuniquen y tengan unidad. But He also gives to other people so they can have a communication and unity. Y es el sentido de la sociedad. And it's the sin of the society. Nosotros. We. Una de las cosas que tenemos que aprender One of the things that we gotta learn es a tener una buena relación con todos los hermanos. is to have a good relation with all the brothers and sisters. Cuando aún no hay buena relación, Even though when there's no good relations, es que todavía is that then hay mucho orgullo. there's a lot of pride. Amen. El ego anda por allí, The pride walking around, amen, no ha desaparecido. has not disappeared. Y hay cositas que están allí todavía. And there's little things around there hanging, Pero como iglesia but we as a church, hay que eliminarlas. we gotta eliminate it. Hay que quitarlas. We gotta remove them. Hay que desecharlas We gotta replace them para poder estar en unidad. to be able to be in unity. Amen. Ahora, Now, como iglesia, we as a church, tenemos que estar bien atentos we gotta be always attentive por mantener esa unidad, to keep that unity, porque el enemigo conoce lo poderoso que es estar en unidad. because the enemy knows how powerful it is to be in unity. Hay una influencia grande. There's a big influence. En la iglesia debe haber confianza entre los hermanos. In the church, there gotta be trust in between brothers. Es bueno llegar a un hermano y poder conversar ampliamente de cualquier tema. It's really good to arrive to a brother or sister and speak widely with any kind of topic. Cuidarnos unos a los otros. To take care of each one another. No pisotearnos. Don't step on top of them. No empujarnos. Don't push them. No lastimarnos. Don't hurt them. Cuidarnos. Take care of us. Como nosotros mismos nos cuidamos, Like the tenemos same way we take care of ourselves. que cuidarnos. Like the same way we gotta take care of ourselves. Pero cuando no hay esa confianza, But when there's no that trust, la iglesia aún
The church, even though no tiene esa madurez para tratar esas cosas. the church doesn't have the maturity to treat or deal with those kind of things. Y entonces lo que se vuelve es una olla de presión, como decimos So- por ahí. What it becomes to act is like a boiling pot. Una olla de grillos. Donde aparecen los chismes, Oh, where their gossips pops out, los celos, the jealous, los pleitos, the fights, las discusiones, the arguments, las malas caras. the bad faces. Si veo que entras por esa puerta, voy a salir por aquí. Oh, if you come through that door, I'm gonna go out through the other door. Y se crea un ambiente hostil y And you can desagradable. A really bad atmosphere. Y la presencia del Espíritu Santo And es the presence contristada. of the Holy Spirit is not answered. Porque la presencia fluye a través de la unidad. Because the presence flows through the unity Para traernos to bring us, llenura, fill up, paz, peace, amor, love, consuelo, esperanza. counseling, hope. Cada uno de nosotros Each one of us, somos un instrumento del amor de Dios. we are an instrument of the love of God. Cuando expresamos ese amor que tenemos When we express that love that we have hacia un hermano, que lindo es. to a brother, how beautiful it is. Una sonrisa, A smile, un abrazo, a hug, una mano sobre tu hombro. a hand upon your shoulder. ¿En qué puedo ayudar? And what can I help you? Aquí estoy. Here I am. Cuenta conmigo. Count with me. Unidos somos más fuertes. United, we're more strong. Amen. Wow. Donde las personas nuevas, cuando llegan, When new people arrive, dicen, me quedo allí porque ahí hay algo diferente. I'm going to stay there because there's something Ven que different. comienzan a crecer rápido And they look, they start growing up quickly porque hay una unidad, because there's a unity. porque hay un ambiente agradable. There's a really nice atmosphere. Cuando hay perjuicios, When there's prejudgment, no se recibe la palabra como debe you don't recibirse. receive the word the way you got to receive it. No importa quién venga aquí a darla. Doesn't matter who comes to give it here. El objetivo es que la recibas como The debes objective is to recibirla. receive it the way you got to receive it. Esto no es un reino individual, This is not individual kingdom, ni es de nadie. and it doesn't belong to anybody. Esto no se hace para engrandecer a nadie. This is not to make bigger anybody. Se hace para Dios. You make it to God. La gloria y la honra The glory solamente and es honor para is Dios. only for God. Alegrándonos Rejoin cuando otros lo hacen y no uno. when others does it and we don't. Porque si no lo hace la boca Because if the mouth doesn't do it, o lo hace la mano, or the hand doesn't do it, la boca tiene que alegrarse porque la mano lo hizo. the mouth gotta rejoice because the hand did it. Pablo nos dice que nosotros somos miembro Paul tells us that we are members de un solo cuerpo of a one body, y que el oído no le puede decir a la boca no te necesito, and the ear cannot tell to the mouth, I don't need you. ni la mano le puede decir al pie tampoco te necesito. Neither the hand can tell to the feet, I don't need you. Uno planta y el otro riega. One plant and the other one water hose. Uno profetiza, One prophesies, uno danza, el otro canta. another one worship, and another sing. Uno enseña, One teach, uno limpia, el otro cuida de la one clean, puerta. and another one take care of the door. Uno cocina. One cook. Todo lo hacemos para el Señor. We all do it for the Lord. Amen. Porque unidos somos más. Because united we're more strong. Porque unidos somos más. Because united we're more strong. Amen. En Génesis 11 In Genesis 11, vemos un grupo de hombres we see a group of men determinados a lograr un objetivo, determined to reach an objective, una visión, a vision, y era levantar la torre de Babel, is to raise up the Tower of Babel, cuya cúspide in which point llegar hasta el cielo, to arrive to heaven. y hagamos un nombre And let's put a name. por si fuera esparcido sobre la faz de la tierra. If it was spread out on the world, Me imagino a estos hombres I imagine these men
en una función diferente cada uno, in a different function, everyone, para poder comenzar esta obra. to start building up this work. Quizás uno preparaba la mezcla, el cemento, Probably one was preparing the concrete, otros cargaban los bloques, other ones that were carrying the blocks, quizás algunos estaban mirando los planos, cómo la iban a comenzar a other hacer. ones that were looking for the planes of the croquis. Y como tenemos un Dios omnipotente y omnisapiente, And because we have an omnipotent and omniscient God, descendió Jehová para ver lo que estaban haciendo, descend Jehovah to see what they were doing, para ver la torre que estaban edificando. to see the tower that they were building. Y dijo Jehová, And Jehovah said, he aquí el pueblo es uno. Escuche bien. here it is, the people is one. Y todos estos tienen un solo lenguaje. And all these have a same language. Y han comenzado la obra y nada les habrá de resistir. And they have started already the building, and nothing will be to resist them. Estos hombres estaban These men were. hablando el mismo lenguaje, estaban unidos. They were speaking the same language and they were united. Tenían una misma visión They had the same vision. y era levantar la torre de And it Babel. was to raise the Babel Tower. Estaban trabajando uniditos They a were la par, united. a next to each pesar other. Even de, though, de que la construcción de esa torre no era para glorificar a Dios. even though that tower was not to glorify the name of God, Dice la palabra que la creación de esta torre de Babel, the Word of God says that the creation of this Tower of Babel, el propósito se basaba en el orgullo y la rebeldía contra Dios. it was dedicated on the pride and the rebellion against God. Y como no era para Dios, And because it was not for God, Jehová arruinó esas fuerzas Jehovah destroyed those strengths. y multiplicó los idiomas de tal manera que estos hombres no lograron entenderse nunca. He multiplied the language to such a point that these men were not able to understand each other, Ni comunicarse entre sí. neither communicate between them. Por eso es importante That's why it's important que en Cristo reina. that in our church, Todos somos todos somos de diferentes naciones, we all are from different nations, pero todos podemos hablar el mismo lenguaje, but we all can be able to speak the same language, el lenguaje de la unidad, the language of the unity, de la estrategia y de la of the victoria, strategies and the victory. porque unidos somos 'Cause más united, fuertes. we're more strong. Estos hombres no estaban divididos en ningún momento, estaban unidos. These men were not divided, they were united. Estos hombres, como tenían la misma idea, no estaban opuestos. Uno no quería hacer un parqueo y el otro quería hacer un puente. They were not divided in which one wanted to do a parking lot and the other one wanted to do a bridge. Tenían un mismo objetivo y era construir la torre. They had the same objective, and it was to build up the tower. Tenían una idea definida. They had a defined point. Estaban alineados, They were aligned, unidos. united. Cuando hay unidad, When there's unity, no pensamos en lo que queremos lograr solos. we don't think on what we want to do by ourselves Como individuos, as individuals, sino juntos, unidos but together, united por el triunfo de la by iglesia, the conquer of the church, para glorificar el to nombre de glorify Dios. the name of the Lord. Como sucede en el fútbol, Like it happens on the soccer. no se trata de quién anote el gol, It sino de ganar. doesn't matter who's beat a goal. It's about winning. Se trata de perdonar, It's about forgiving de aceptar diferencias, and accept difference, de seguir avanzando to keep moving forward para que Dios se glorifique. so God glorified. En Hechos In Acts, vemos we see cuando llegó el día de Pentecostés. when it comes the day of the Pentecostal, Dice la Biblia que estaban todos the Bible says that they were all united unánimes, juntos. together, Y de repente que vino and suddenly came del cielo un estruendo, it came a really a big como thunder, de un viento recio que Of a- sopló, big strong wind that blow up, el cual llenó la casa in which it filled up the house, y les aparecieron nuevas lenguas and they start showing up with como new de tongues, fuego,
like fire. Y fueron todos llenos del Espíritu And they were all Santo. filled up from the Holy Spirit. ¿Por qué? Why? Porque ese pueblo estaba concentrado, Because that people, they were concentrated. estaba unido, They were united. estaba unánime. They were together. Porque sabían que unidos la gloria de Dios iba a Because descender. they know that together, being united, that the presence of the Lord was going to descend. Dios lo iba a llenar. The Lord was going to fill them up. Se iba a manifestar con poder They were going to be manifest with power. y haría grandes maravillas en And ese He will lugar. make bigger wonders in that place. Como nosotros, los de Cristo Reina, que estamos esperando que llegue ese Like momento. we ¿Cuántos are lo waiting creen? for that moment to Yo lo creo, arrive. porque juntos Because together somos más we're fuertes. more strong. Y concluyo, iglesia, diciéndote, And I finish saying this, church. he aquí Here I am. cuán bueno y cuán agradable How good and how grateful es habitar los hermanos to juntos, be the brothers in harmony. juntos y en Together and in harmony. unidos somos más. United, we're more strong. Vamos a decirlo todo. We're gonna say it all. Unidos United, somos more más fuerte. Ponte sobre tus pies, Please iglesia, stand que voy a up, orar por ti. church, because I'm going to pray for you. Gloria a Jesús. Glory to God. Cierra los ojitos.